kin kapakapin Kamwahulahn aramas. Nituang puksarawi amasani. Jaika yes nan mue, nan ti, nan anso, nan rairen maur, meturin aramas me gila punot. Ari kamelele me lesen wa ni ai we apena ye one quote. I will mendo live share pueki limbagan god. Trinarmas rememe kila punot nganen amtai Christ loud nan sambawat so nganen punot mimisilinan maurin aramas chocho imimen euki ang child pue aramas chocho bikin kokol kinya chaki kaki ang kapakap ke isis apu koporopor ke me nga mau child kapakap ke amanaman atama kauno kupurki amanaman ke child men pain Likuriangi, Kichailan pain, Asola, Keleki, Wanagi, Likuriangi, so ime Cheban, Woodial, Siban, because I ran Jimmy banking, look what the Katana white, what the Katani bone paper, Mia Trameka can Pilmen, young and wrong. We are Isaac Silisa Kwalu, scripture Silu may type yatarnan. On video wa mi pan young child. How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power, and how he went about doing good and healing all who were under the power of devil, because God was with him. Okay? How to minister healing. Yamu muna chay pangkin Sapataway, the Qatar, Maula. Kapakap kaidek ika school kirnan, I lesson J kanap. Kaidek and we chari, Kapakapan Pakatar ni, tuan kupurang court, o Carabao meminan masana. So, kauno akachunga sarawiyala Jesus. Ni kamuyong chaluka yang Christ na chamor, kichaka sarawi. Kita Jesus mesarawiya kachlong. Ikalapun ko sa yapo. Okay, ramas kang rompatang kan isme kasarawi kumail. Okay, kasarawi ang chay kasarawi kay di ong puko. Apo aramasaman mesolang kasarawi. Ngayon sarawiyo kachlong lale. Asa may sapala lita Jesus kachlong lale Jesus sarawiyo uya yung komuyo ngoy at sarawi. Tsaka kuya tatawagin God. Okay, because God was with them. God was with them. Kasarawiyala and go away. Okay, watakata nilo kayang pumpiya. Kumail pilasa, nituwen Jesus men Nazareth. Tuwen kota katki tiyang bawe ngayon sarawiyo manaman. Kot katki tiyang Jesus bawe ngayon sarawi o manaman. Katseli wasa koros. Katun buyata me mau koros. Okay, so jangan sarawu remui. So jangan sarawu nge re. Just chuka buyata me mau. Katun buyata me mau. Kakela kala Israel koros me mila pan manamanan chepel. Buya kota katun ye yangi. Ako saya mila pan manamanan chepel. Okay, Mia, I friend me pilitagre Jackie, ipana sa sanya me labana na deliverance. Aramas koros me saik muitang Israel more, chapel kakaon. Chachan rakin sarawi, chachan rakin wat book sarawi, chapel kakaon. Gaya nana deliverance, child koros anana deliverance. Iko sa yair na testimony kan, muitang Israel I more, Mia chamanaman deep me Christ kawuti chan sa wo. Mia tip me pompop sang re sang ni ay watak masano o paigang pompop sang. Mia tran so me ngayon south bil kintia tapoy. Anso me yap chomoy tang Christ ay moro. Uwi kapakap chokan mayrola try corner ngayon south patik pa na chapong warayape. Okay ma kom aklapala kime haso chong ngayon south re. Ngayon kay me uwang ko porang kot ngayon south
mimere. Okay, sangan po maso aklabalap kango dengan saud uya kakaon. At ime Jesus uya, nan mo sarawi ako mia me kasala takiala. Okay, eu store me lio un poco so ko ir kapakap ki kaine neta nanem sarawiyo. Okay, ngayon saud kin afflict tuwe kalau kapalo wara child kan. Po sape, matawa ngayon saud ki yang child po sarawi chay katan ki po sarawi tame sarawi ki po ngayon saud me ki yang. Okay, so Jesus katseli wasa koros kachin buyata me mau po kita ngayon saraw mi mere ngayon saraw ye ngayon coach niya kat re mo yo re Japang kasik me wan jalar mas child chay mim nano tuk chay kano sapong ala apali laut na chay me meur mangen saraw me kau wait mau me bangkang mo ye sansal limbak me bangkang mo ye sansal wan ngeno kau me bangkang mo ye sansal. Okay, nang kalesia limau riya isak. Akachin wiyata mau akachin kakela kala iral koros memila pan manamanen chapel weki court ye yangi. Asa mi sa ikip sapali sa sama court ye yang ya. Pipikin kon court to ikin masap wek matawata masak mela. Okay, peka sal palilaut. Ansa wati sapal. Okay, iya sama coach ye yang ya. Sola yang kapakap menta. Main coach men lau kito ngayon sarawi. Sola an kisang kapakap. Kapakap sapong yomo. Kapakap o ang armas mistrip sapal. Buwi pak ngayon sarawi sa ikpatlong lale. An sama kamup sapal kam solar paki. Okay, kalak rong renteren riya isa ulang. Kam kachki yang kich ngayon sarawi yo po yung kachang kalway kit ng kautaka. Estremelel. Kalangan ki yang kamu ngayon sarawi. Kachang rey. Kachang kawitia. Masanto. Kitong yang kawan tama ko promoy. Kito yan matawa tama ko promoy. Ikapakapkan mo. Kadak panup sa bali renta. Main coach. Kachki yang saraw po yung kakao ta ko ang kamoy. So, chaip sapal tama chale ngayon sarawi. Okay, chale ti ngayon sarawi. Asa man chay kang baptizing ngayon sarawi. Chale tuwa sa solar matawa me ko chala nana kauno Jesus kan baptize kan kachal ngana ngayon saraw me ko yang kachalo kan tiata po child por yelo kaya churor. Okay, chay bikin gax sa kawewe ap chala nana kon memia ngayon saraw ya kan tiata po naramas. Okay, si panayuki yang kachay pangwatak lesson na nilo kaya why faith begins where the will of God is known. Boson, okay, isong ibang ko saya, maula. Okay, mas ganda. Ako porang got yan wiyaminan, Soumwahu. Estremelen, chabang watak masa ng got, yeyu ko porang got chan maula. Understand the will of God, regarding healing. Okay, chanane asala ta ko porang got, mepit at maula. Faith begins where the will of God is known. Will of God is released in the pages of the scripture. Okay, puksarawi ekadede yang child tuan kuperang kota kateng kuki makauna men yen Soumwahu. Ari chaikin so kautina na chai kapakapakan. Puki child sasa mekuperang kota child maula. Okay, pampile watak. A lack of assurance or lack of knowledge concerning the will of God to heal you is a blockage for you to receive your healing. Magkarata ka sampal chan watak puksarawi may watak ata Jesus kung kamawala laramas iba nasa makuparangkot yan maula. Okay? So often people are plagued with all kind of doubts and question when it's come to receiving physical healing. Nituang kota ako por kikichan maula ang palingen ye ipsapal. Atam naur me mimi pan Korea wong kosang. Atam naur me mimi pan influence the power on Satan ang kosang. Okay? Atam naur me kicha tuwecha kalap kiyo wo kilasili ka
flake to it kapa leo lela chai eu suka cha pompone neo to it maurin taiti maurin lokolok okay ime and the flakes of all kinds of town so on peka sal chocho kena tak chai la ramas ap ma chai sapal ngin sarawi katlon la chai lo so sai ki chai niya so sai ki chai kasalata ki sang chai turun bidangkan mag chai sapol man ki turun so lam turun aral bidak once a while chak tama call yata cha bidak makona nga polar na nom watawatcha esto opolla pokita so jo yo watawat chabang wewe ki kalap kap kapreyang aramas sapala pan mor sang ren ngin sarawi o masanang god okay ngin sarawi masanang god may ban sapal ngin saraw kat kacher lalay ngin saraw ken men jungal pon masanang god amo puko pak pasang pukan ay puko pak pasang puko niya cha watawat ngin saraw pan tapar masano o kamangay kita tapar masano kamakali kita tapar masano wiyay kita okay bali lau chai mempe chai terina kakamai chai katang king chai solang ke chai terina kamai sejen paran pe chai suta turk masanang coach karata chai terina kamai sejen paran po ke chai kangap sapal po kai tek wiya panay momo somo ayi ngen sarawi o masanang coach mechapan maur kila okay comes to okay is it will of God? Is it God's will to heal all? Is it God's will to heal only sickness? Or is it sickness sometimes will of God? Okay, pitak ma. Okay, armas kanita. Yi kupurango chiyan maula teso. Amain kupurango chiyan susuma po isauchar. Main kupurango chiyan susuma po chang nampanay. Okay? Kasi yayer. Tama, kauno kaun sa kalar, kamabang pon, kamabay pon. Wanamoy aleti, wanamoy sapulman ki. Okay? Is sickness sometimes the will of God? Apan will of God magtakonong. Okay? Kauno mo itang kapal, pag chailan repent. Kap kaide kupurak chailan sa Soumwahu. Kachailan chokata chail sa uchar, kolula, pag chailan. Akchigla mongkot. Okay, so lang marmarara kowe. Raiken loy lelang kapal warang kauno. Okay, ija karapa mapang muitanki. Pagchang warangi. Amapan kichay mamaw kowe suja karapa napang kitong kichay Soumwahu. Makarata chay bang nasa palian. Palian seli. Chamanda chop. Chop the soap ni masan bombe. Sojar Soumwahu ka sang ran chepel kau na mo itang kau na suway giyan chepel kaklang na lalapwat so tuwa cha kau na suway giyan chepel ar chepel anas avansong pil mo itang apan es chepan kemela ar chel mang istoryo ko proporki dami song ko saya anso makapal lel chop nasari ko mela way rangkila po kasaya kauno kachkito kauno bang kachkila sa ikapropor ko ma ancho pa dudut menda ama mela aya kauno kachkito riya man silman mela eka ke rosa met chepel totoke okay amak mego chume kan repeat kalap kasaya mego chume repeat mo wang insana chel chepana sa met chepel totoke chepan palian kapropor ko ma chop pelian chepelan sawo chepel sepoya rakang porodo chuchong kau na mo ita pelian achay kapakap na ganisik chepel eganisik away isik away okay so matawa nasaro walman at sangan kapkapopong gijoyo ko je kuparang coach kito kila coach kito nagla nasaro pon okay icha kamapan chop so cha kasi la posan lela podo lala we kasi lala wo coach komela leli yang akan kodon remre momon ren kamay chap tamara buya ren chop rang koros ni bon ran atangki
kasain kawela kasain discourage kasain kapopon ki job asujarakan tipokan okay we ki chop the soap yol poson man yol man me we ki akot o yol pungman esuale tang la naramas como yo ngoy ban le long songa ramas ko me so sa nang pungang ke chai lo kot aprowato arail kawid darail korea darai ki ke chaldi ke terong salong panong okay me ko chumo ko sanren ko chabang ko sanren ngen sarawi me ko chumo ko sanren ngen sarawi potito ni to naramas me ko kawid ke chai bangkon mabutan chai maskun kelep ni palingan ni me chai ban chukon okay me chai ban chukon ap ma chai relationship ang Jesus sa pungpung chai chukak masabek chachona ban tatong kia chai po chachong tatong kia chai best friends chai ban nasa chai eu kisakis ma discerning spirit kisakis ngen chai kakon kawido ko to ning lamao ama kandemia ya sa me ayi wong ko to pungpung sibana leta okay so wasa ko saya is sickness sometimes will of God imi song ko saya you just so ma me check asame ko prangkot asame chai sapek tek chai mi minanti kot pang wiya ta chailan repent chailan kolula kai te ko wiya ta muitong chailan kolula pokita kot luwakak eso je men chailan pompongi selin sana chail eso je men chailan pompongi kot taken me ban take this life out me ban wasanga chai more nan more so to kot kupurki chai more and wiya makmakelegal mawa pok chailan yang rupture chailan yang morla so God's will concerning healing God's word revealed that healing is the will of God because it is the nature of God to heal us. Takot nature of God, character of God. Okay, so ko saya chak kawe pil ne wai. Up nature duecha easy. Ego tang kamau yalaman. Kareta niya chaipan Soumwahu, chaipan asa me ego tang kamau yala. Niya chai poson easy. Atay poson easy yo panalot atay maula kay tek pwik chay kapakap. Agi pananana yer kamelele me kot mana kotang kamau yala monay pang kapakap. Tereng kapakap lak talang kaunop chay sa kamelele me chay pan maula. Pwik kansera stage 4. Pwik sangan Soumwahu malawlaw. Me yang atakoros remelar. Okay, me ko chiyo me chay pukata po nang na chay kotra atay poson mi mere. Ama me ko tra kota atay poson laut sang me ko tra chay kasalayang kot me miya chay poson. Okay, so God's word masanang kot kasalayang child the nature of God to heal people. So may ban Soumwahu ngay sungo naleti ay maula yanana kamelele me kupranggot yan maula puyi koten kamau yala. Amangoy song kapakapaman ibang kapakap ibang pilay kamelelo panasa may kapakapabang kamau yala ramas may kapakap kiya pugita kot may kapakapango yi koten kamau yala. So ata kamelela ata kota imeluketo. Okay, so kalongkan kung ko'y wika pakapo maramas chumawla, araking Kansas with yala ramas ko pare. So ang poson, imay kapakabastro totongi. Okay? Kasain Satan yoma po yung discourage, po yung Kansas with ilap me Soumwahu. Como Soumwahu, amo posonan pang kamawi komila. Ngoy song kapakap man, kuwi wiya kapakapo ay kapakapa, sutra kamau yala lapo. Okay? Pukaw mi boy. Pay kapakapa sutra poson lala. Papa sutra lupa. Okay? Cha working together. Ngoy song kapakap man panasa me. Kot mi wiya kapakapa nga, yi koteng kamau yala. Como so na leti man kompang kam kamelele. Kota. Okay? Kaya kitra. Kaya katra kapakapa. Kota. Mi ban lukur langa isong kamau yala. Exodus sa klamariya sa kuno.
God says, I am the Lord, your healer. I karakteran mo. I naturean mo. Ako saya, I am the Lord, your healer. Okay? The nature of God is against all the sickness and disease. Healing is a nature of God. Okay? Maula. Yeyi out of God. Isong kamau yala. Exodus isak lamari isak wano. Emasa na yung rail. Makumail pan paikiyang ya. Paikiyang ya taulul. Makumail pan paikiyang ya taulul. O kapayata tama pung. O tataur ay kasanti koros. Iso Japan kaloke kung kumail. Sangan Soumwahu suwad ko. May kaloke kiyar menisip ko. Buye ngoy. Kauno. Making kamawi kumail la. Okay? Okay, aramas. Inanandaranggap tsaka iragan matawa. Oh! Siyaka melalamiyananip sapal. Sapol mangko charamas koros. Amakom gumwatak puksarawi. Coach kapagатaramas koros. Apnan story menisip kacha o menisrael chay lasa. Menisraeli me sapol mangkot. Menisip ka kaitek. Nan story in Moses. Nan story in Exodus. Ebin masani. Asa may katarala Moses. Katarala Moses i asa mapangkolo ke apang kataralangan en mela. Chunlangan mela ang kolang ke mela men isip kan. Isip ye Satan. Miarail ko toror kay dek atail kota. Okay? Iaray kota mo ye pakpaki. Sapon mang kota ramaskan ko to lel tiwet. Irail me Illuminati. Irail me dollar signo. Okay? Miminan dan chalayo dollar sign. Amen. Sign aral sign in ma triangle. Miminan dollar sign. Irail me one world government. Okay, ya chap maso apti koros robiya memor koto Satana. Ni sangan mom toto. Okay, Satan, Lucifer, Antichrist. Illuminati, one world government. Okay, Israel, Antichrist. Israel chamo. Sang na nisip ko to karatas ni Israel sign ka sa choyo. Okay, so, and so me, uya, ima kauna masani me. Makumail pan paikiyang ya. Paikiyang ya taulul, kay deksin baik. Paikiyang ya taulul o kapayata tama pung. Tatauray ko santi koros. Iso siya pang kalogay kumail. Gay pang kaprelan tuwan ay kas kasayang kapan. Moses. Mona pang kalogay la kay ibutin men. Isipkan ni Israel serikan. Kasi yang Moses and yang men susakan. Men Israel kan Israelen. Kemela man. Mano ye simplifies the kilalen Jesus. Niya pang katsto kakaredik intra. Korusya makalanglangan siyang Christ pan maurla. Ikarapan na siya kanindin tayo sapal. Iputi nga naman, kadula, waliyakap, lukwarlangan siyang Christ ang kamakalik siya. So tama Moses wiya, ragamela man, ralidja buyala, ni tor post kanan, men Israel. Ang so mga nan, chunlangan melaw, pir ni po nga po yung kemela, korusya kan mawang kaparangkot, sipsipalan niyong koros, magitikit kila ncha. Icha tuwan ang mepangkoto. Icha tuwan mepangkoto. Kau na pang kachkisang kachay, koros saw lang mawya mamaor, o mamalarkan, makamelala Jesus, kamakalkitan siyang Christ, apang kachkisang kachay, apang kaloka sampawat, karong kila siniyay, apang kaunsang kila Antichrist, o saw koplikamakan, o Lucifer, o naton lang ngan timon koros nanel. Okay? Imepan buyawi. So kau na masani, puye ngo ikaw no, me kamawi kumaila. Kamawi kumaila. Mandawa sa ilakan men, Israel ko, sambar pay sakral yalunan, nan sapchon, pitipitak, puye kinan, pantala po ko, kau no ye, ruining their lives, oh ye,
Kamahu Israel pueki renosa rong kapichia. Pue raisape remselenanti presope isangi Israel Syrian God. Apre ping kapkapantaseli Israel sailak. Kapkapantaseli. Ay mawiwiyawan mo mo saan sa bukat. Chay ko na min pana chay limpak pana ipsapal memorking en saraw eu karis ke lail sampe yang God ke lailen. Absobo un momotso unat un puin un ministry. Okay, kapkapantela kuperang God. An so me pang potlong na wari mo pang yawi malawlaw jak chay pan yang potlong. Kacay me maur kilaran jang Christ o kacay me wiya kapkapayat ako perang God miminan masa no. Turpan wiya pitipitak sili. Okay? Pitipitak sili kapkapantela pinarail sailak. So God's will for healing is revealed through the ministry of Jesus. Ministry of Jesus. Okay? Iwata katar manan. Wiya, the Acts 18:38. Kumaila nasa tuwen Jesus men Nazareth. Tuwen ko takat kitong bawe ngayon saraw yo manaman. Ekat seliwasa koros. Ekat wiyata memao. Ekat kakela kala. Israel koros memila pan manaman chapel. Yamomo. Uda trakaus chapel. Karatak chaking kapakap chaking cows. Just chaking baki. Chaking cows. Akat kiyang katayer pungo. Authority. Chapel korul kisang kapakap me. Kapakapin such a way ki easy ren cheeses. Makchaip sapal. Kapakapin pekasal. Kapakapin sutra atrayawang ko trachawya kapakap. Chapel korul kisang ko. Okay? Chapel korul ki kapakap. Healing is the will of God because it's already been provided through the cross of Jesus. Cross. Okay, through the cross. Tama Jesus we have on lopo. Kamwahulahn atra. Kayong Peter yauri sakpayo being Christ. Katkitang kalapa nilopo. Yang kitipachaykan. Pagjalan mela santipachaykan. Christ wala tipachaykan pun lopo. Pwede pendayer kakaun kitayal niya chay memor pun sampawat. O pagjalan memor ke memor pun sabal maola kan makamawi kitaylar. Kapar ke makeup kaprayang lesson chocho. Me pit healing. Okay, me pit healing. Terin aramas rangkoros. Mwisho ko saya may pangaki. Apo ko saya challenge menlaw apply masa ng God. Terin aramas rangkoros kasane dier merapang yokokol kiniya kapakap. Call sabeng. Ija kamu yo me call ayo ranet laka pali. Okay? Chelder mone ki aramas. Apung chelale sawasan aramas. Ap may bangkang kapakap pui bangkol laban puseng kapakap. Ngayon sarawi men kaskuli ki chel. Ngayon sarawi ya chel sumpatak. Kamu yo ngoy sangotroyo. Iso chayang Bible school. Okay? Iyang acha ipsapal. Ngay watak puksarawi. Ngay kun watak ata tame Jesus wiyaw masani udacha wiya. Chasongotroyo. Takompil mo sangiya. Okay? Ija me wiya ipsapal. Iso chayang school yung puksarawi. Iso chayang. Ija me wiya ipsapal. Ngayar kun watawat. May watakata alasang. Watakata alasang. I mean, kangongay yang kecil. Lakap pampile kola lai pangkat koto kay tila lesena. Ap kasampal.
Kechailan wrong. O kechail tatongi. Chaibanosa me Jesus kamawi kechailar. May Soumwahu ranwich. Iban togalan ang dami nagir. The finished work of Jesus. Ibanin da kompola. Lipalip kan po yung masaninan Isaiah lemesak silu. Walk wongan. Lipalip win nanchin so wow kamawyalar ewe Soumwahu. Iban togalalale. Iban ko saya so ay Soumwahu suke maula nanin John Christ makaretiero. Okay? Ay ngat kosang ni marangkaun Jesus. Jesus lipaliptar. Puye kikowe ikarya yukalar. Pitoy. Sumay dangok rey. Give yesang ang kapakap ko. Yaramang pakpak chor. Pokawno sapatang kitrayar. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Kalangan ng kupramail. Kechay kapakap. Chay kapakap puye ki. Kaparaborki. Me. Masan puka awyer propit. Tami kapureyang ki. Tirenaramas. Apply. Tatongi. Okay, tatongi machepan wrong. Akchay la panting ki yang wiwiyalale. Achay posan pampanting kayarta. Amachay wrong achawya. Achay posan pang kayarta matang. Kalangan ng account Jesus. Kalangan ng kami. Kalangan ki yang kami yan Soumwahu gizet kam gajeng kupura. Kam gajeng kapayata korusya kanan. Wasang Bible study yet. Kambil gajeng kupura. Ralagan me panewang fitiwang mur. Yay kapakap masanang got mamaur. Kamaur kitalar. Uyay kitatar. Kamawi kitalar. Kapung kitalar remi. Ayay kapakap masapanosa ale. Enge. Toke. Maurki. Tama kam gajeng buyayar. Sa kapriyang kamanyat kapeng. Kasapa kalangan ng account Jesus. Mawiyat kaunat sang kamor kukulata. Amen.